رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى الله جمراه تدو مودو سنيدو ولو يتي ريحانا دو يتede en jarnamo weltanamo e dow nemaji makko ɗin fuu en seedo kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Tawata kala on rewɗo o nafitoray, kala on mo rewali o lorroray. de seedo onde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko, en toro Allah e juule makko, juule ɓe gure makko nen fof e sahaba ɓen fof e kala jokkutuɗo laawol maɓɓe ngol e batteji maɓɓe ɗin ha ñalande dangal. Allahumma amin. hay musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen jokkito darsu meɗen on ka tawhid e nde deftere men ɗo o wiyetende al usulu thalatha, nde ino walli fi ɗum a cheikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. eɗen wallinora faamugol ƴemayre on e firtugol konngudi mayre on sharhu mo walli fi ɗum a cheikh Muhammad bin Saleh al Uthaymin. en toro Allah yurmiɓe ɗiɗon yurmina en, yurmina mawɓe meɗen ɓen, yurmina karama koɓe julɓe ɓen fof. walli fi ɗon rahimahullah himo soggana en ka gomɗingol Allah, ka martaba ɗimmo e lasili ɗimmo on. lasili arano on en jangino no en gayni ko ɗum andugol Allah subhanahu wa ta'ala. lasili ɗimmo on e lasiliji tati i deftere nen fandoranden wallifirede ko andugol dina Allah kan, anda kan dina wondude dalilji muɗum ma ittugol e dalilji muɗum hara ko gandal wondugal e dalil. ka andingol len noon dina kan o jantayno e wonde dina kan ko martabaji tati. martaba arano on o wiyen ko islam o, martaba ɗimmo on ko iman o. amma arano on non kadi en jangina mo en gayni o fuɗɗani en ɗimmo on, o andini en gonɗum woni iman. o jantani en wonde iman on no mari tugale jeego, ko eɗen tugale jeego wonɗen ni. tugal aranal ngal ko gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala. sharih on cheikh Uthaymin rahimahullah o wi en on gomɗingol Allah noon ɗum noon kañum kadi ko nooneji. o wi noone arano on ko gomɗingol woodede Allah, woddema Allah heno wooda. o jantanike en ɗon, ko laɓɓinanta en ɗum ɗon honno neɗɗo on andi tawonde Allah heno wooda. o wi en ɗimmu ɗum ko gomɗingol jeyal Allah ngal, yani gomɗinangol Allah jeyal ngal, wonde makko kanko woni ko jeyi kala ko wooda ko fuu. o hawtida e goɗɗo jeyugol ɗum. ko nde toɓɓere ɗimmere ɗo wonnoɗen e muɗum haɗa en fuɗɗike nde seeɗa, kono yiltuɗen nde ka fuɗɗode mayre. gila ka o wi ɗon athani al imanu bi rububiyatihi. o wi ɗimmum ɗum e ko yowodiri kon e gomɗingol Allah, ko gomɗingol jeyal Allah ngal. ay ko woni ɗum bi annahu wahdahu, wondema ko kanko tun Allah arrabbu woni jomirawo, kanko tu woni jomirawo, kanko tuni ko jeyi. la sharika lahu, kafi ɗiɗɗo ala namo e jeyugol ngol. wala mu'ina, wallitotoɗo kadi ala namo e ko o jeyi kon, yani ko hino wallitomo e ko o jeyi kon ala. naaka tagugol,
naka arsikugol naka ni'ugol naka hiwugol naka faabagol hay e hunde e ko yowondiri kanko Allah ko jeygom alamo hawtidi der ton tawata kanko Allah o wolay on tigi kañum kadi wola maɓe disodira ala kadi ko hino wallitomo nder ton hay e hunde kanko tum tagi fof kanko tu woni e newde fof o wi ko gomɗingol ɗum fiɓa ɗum so woni a fiɓi ɗum ɗon hara a gomɗina ni Allah jeyal ngal ɗum ɗon oɗete noon joni e ko tagireɗa kon sabu muɗum ko ɗum woni toɓɓere tataɓere nde aroyten nden o wi war rabbu ko woni jomirawo on ko woni ɗum arrabb man lahu lhalqu ko on mo wodani tagu ngu tawtaw kañum toon ko tagi wal mulku kañum e laamu ngu wal amru kañum e yamirore nden o jeyɗo ɗiɗo tawata hay e goto ala koyno dartomo e ɗi o hawtida e goɗɗo o ala e poɗodirde ɗi e goɗɗo o hertori ɗiɗo ko o faala ko mo tagata ko o faala ka o ala e tagude tagore nden fof kadi kanko laami ɗum mo be kaka o fewtini ɗum noon fewtata kono o ñaawiri e hoore ma ya wuuri noon ko noon wuurirta a wawata salade a wawata ronkude waɗude ɗum ko o yamiri kon kadi e hoore ma fof waɗay woni koko yiɗoɗa woni koko a yiɗa o siforɗo ni o wi ko oɗo woni arrab idan fala khaliqa illa Allah taguɗo wo ala si wona Allah on fu wala malika jeyuɗo wo ala illa huwa si wona kanko wala amra yamirore wo ala illa lahu si wona wonandemo kanko qala taala Allah towɗon wi ala lahu lhalqu ala faame ande lahu wondema ko kanko jeyi alhalqu tagu ngu wal amru kañum e yamirore nden ma alhalqu tagugol ngol wal amru e yamirore nden kanko jeyi wa qala o wi kadi kanko Allah dhalikum llahu oɗo omo jantana ɗon ɗo ɗum ko ɓaawo ayeje ɓuy jantede o wi omo jantana ɗon e ɗe ayeje ɗo rabbukum ko kanko woni Allah rabbukum jomirawo moɗon on jeyɗo on on lahul mulku kanko jeyi laamu ngo walladina ɓen tad'una ɓe noddoton min dunihi ko wonamo kanko Allah ma yamlikuna ɓe jeeya min qitmirin hay ko fotatawa porolol tamaro ñanden ko ɗo haalno ɗe o wi'i kadi o watti ɗon walam yu'lam andaka ma ndaka anna ahadan wondema gooto neɗɗo gooto min alhalqi e tagore nden ma hay sowona neɗɗanke gooto e tagore nden o woni neɗɗanke woni jinnaaru o woni malaikaji o woni ko woni wo ma ndaka andaka wonde gooto e tagore Allah nan ankara yeddi rububiyatallahi subhanahu jeyal Allah ngal kanko Allah seni ɗon ɗum andaka ko tarikh illa si wona tun an yakuna nde on non o laatotomo kabiran ko o mawnintiniɗo e salagol e jaɓugol gonga kan gayra mu'taqidin hara o gomɗina o fiɓa ma bima yaqulu konko o wolata kala wi'aɗo yeddi jeyal Allah ngal wondema ko Allah jeyi tagore nden kanko woni jomirawo jeyɗo on kala yedduɗo ɗum sa daari a taway on ko mawnintinare tu woni mo wolinde ɗum haqiqa makko on a taway o fiɓa konko o woni ɗo wolide kama hasala wano wonirno noon min fir'auna e ndu bandiru ɗo o wiyetendu fir'auna hina qala tuma nde o wi'uno kanko fir'auna li qawmihi o wi'ani yimɓe makko ɓe wano Allah fillorani en no ana rabbukumul a'la komi woni jomirawo moɗon ɓurɗo towude on wontirɗo sengo dow on yani ɓe marno salamuji ɗi ɓe rewa e noon o wi ko kanko woni wontuɗo sengo dow ɗin ɗon on fof
kanko yamirta e nduɗo rewe mata nduɗa rewe ma e nduɗo rewe ha e saaye nduɗo telen kikkiɗe nduɗo telen bimbi o wi kanko ni joomirawo maɓɓe wonɗo sengo dow on ɓurɗo towude on wa qala o wi'i kadi kanko fir'aun e ko allah fillani en e makko ya ayyuha almala'u hey ko ono yo jama ma alimtu lakum mi andana on min ilahin reweteɗo wo gayri si wona min fir'aun ɓayri musa alayhi salam ari yottini nulal ngal fir'auna wi kañum woni jomirawo towɗo mawɗo o yehi ha o feƴƴi ɗon o wi hey min tode mi andana on reweteɗo go si wona min ma alimtu lakum min ilahin gayri ceernojo o wi lakin kono dhalika ɗi konguɗi firawna ɗo laysa an aqidatin wona iwɗi e finde o fiɓa kon ko woni wolde ka ɓernde makko ko mawnintinare tun e majjingol jama makko on heddina ɓe e ɗatangol mo e ɗiggalngol mo luttina ɓe e ɗum maccindinanagol mo ko ɗum wonno famde makko nden himo felliti ko woli kon o fene seede mum allah ƴellitiɗo ko woni nder ɓerɗe ɗen kon humpiti ko woni nder wona o humpitor noon ko woni kon ka kene o wi'i kanko allah qala allahu taala allah to ɗon wi'i ka hollugol le wondema firawna ko woni wolde ɗo kon o fiɓa ɗum o gumdina ɗum ko fenade woni wolde ka ɗengal tun o wi wa jahadu biha ɓe yeddi ɗe hono ɗum woni ɗen ayaji allah ɗen aya additiɗo ɗon allah wi falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin ɓeyri o addaniɓe kanko musa ayaji amen ɗen koɗe feeñuɗe laaɓuɗe ɓanginɗe ha moƴƴi qalu ɓe wi'i hadha ɗum ɗo sihrun ko mbileyagal mubin ɗum feeñugal mbileyagal laaɓugal o addi ɗo ɓe yetti allah noon wi wa jahadu biha ɓe yeddi ɗe ayaji ɗe musa addi wastayqanatha kono e hoore ɗum hino yanana wonande ɗe anfusuhum wonkiji maɓɓe ɗin yani ɓe yeddiri ka ɗengal e hoore wonkiji ɗin hino yanana no felliti wonde makko ɗe gonga kaka allah ɗum ɗo ewi on yeddugol maɓɓe ɗon woni zulman sabu tooñe wa uluwan e townintinaro woni wonno alhaali maɓɓe on wonkiji ɗin no fiɓi pellet ko gonga ni koko musa addi ɗo nambile yagal kono ɓay tun ɓe mari fandundeji goɗɗi ɓe falaka ɓoragol e muɗum woɓɓe no wawi woɓɓe no julli e hoore maɓɓe no waɗinde ɓe kala ko faala ko landi wo waɗete siko eggingol fello heefango ha ɗo wona dantari ɓe daroto ɓe waɗa hakke ko ɓe ɗofti jonnon ɓe falaka ɗum iwa yaha ɓe fota ma ɓe ɓadodira ka darje awa ma awa sifa on teddungal ɗon iwa ɓe yeddi ko musa addi kon fi yo heddano ɓe teddungal ngal ɓe wonno e muɗum ngal ɓe kontina gurdan maccindingol ɓe yana ɓe wonirno noon e hoore ɗum ka nder ɓerɗe maɓɓe hiɓe yanana wondema ko gonga ni tawi on yeddugol maɓɓe ɗon zulman koye hoore tooñe ɓe waɗi tooñugol musa fennamo tooñugol allah fenna allah tooñugol ɓe iwtirɓe ɓaawa maɓɓe ɗayna ɓe jofindina ɓe tooñugol hoore muɗum salo jaɓugol gonga ɗum ɗo fof ko tooñe ɗe ɓe rondino wa o luwane sabu mawnitinara toujours ka seedintina golle wonde firawna hari o gomɗina kon ko woni wowlude hay musa alayhi salam hino anduno ɗum musa ale anda ko wirmi kono hina yewtida e goɗɗo o wola hunde yiya ko ko woni wolde ko ɗengal ɗo tun haaɗi ko woni wolde kon o fiɓaɗo ko ɓay tun o falaka jaɓude an ko woluɗa ko wa qala musa wi'i li fir'auna wonande fir'aun fima haka allahu anhu wano allah fillorani en non e makko laqad alimta wallahi ko gonga a andi an fir'aun ma anzala tippina li haula'i ɗi'i ɗe ayaji ɗe mi addanma ɗo illa rabbu samawati sona jomirawo kammole ɗin wal ardi e leydi ɗin basaira ɗe ayaji kadi hiɗa felliti ɗe ko ɗe gonga ko ɗe feeñuɗe feññinɗe kadi gonga
ila fellito an firawna andi ɗum wallahi musa wonani o wi wa inni tabitino wondema min musa la adunnuka miɗo fellutuma tu wondema an ya fir'aunu ko fir'aun mathbura ko neɗɗo halkiɗo tun sabu halkare tun kone ma ko allah fandanima halkugol ma bonna fima ko ɗum tun humma e haɗude irritagol ka gonga ɗo gonɗina o wi wali hada ko sabu ɗum ɗo kana laatino almushrikuna shirkanoɓe allah ɓen ɓe ɗo ko zaman nulaɗo sa sallam quraish ado islam maɓɓe e kala jokkunoɓe ɗate maɓɓe ɗen ɓen ɓe laatino yuqirruna hiɓe irri bi rububiyatillahi jeyal allah ngal taala to ɗo quraish e yeddano ɗum kuffar wodnoɓe fendonunaɗo fof yeddano ɗum rububiyaw hiɓe gomɗinno kono e hoore ɗum maa israhim wondude e shirkan golɓe bihi kanko allah fil uluhiyati ka dewa iɓe gomɗini jeyal allah ngal qirri ɗum wondude ɗum e shirkangol allah ka dewal ɓe rewa goɗɗum ngo ko wonamo ɓe rewidamo e goɗɗum ngo qala allahu taala allah towɗo wi'i qul wi'u ɗo ko nulaɗo fewtinama wi'u ɓe yo muhammad limanil ardu ko hommo je leydi ndin waman fiha kañum e ko woni e hoore mayri kon gila e yimɓe ha e kulle ha e leɗɗe ha e geeɗe e puɗi mum ha e di'e ha e pelle leydi ndi kone hoore mum landiɓe ko hommo je ɗum wi'uɓe ko hommo je ɗum in kuntum ta'lamuna so woni laatike ɗum andi so woni on laatike ɗum andi allah wi sayaquluna lillah ɓe wiye ko allah je qul wi'u on say si ɓe jaabike ma ɗum afala tadakkarun e on wajitotako e irnagol ɗon wonde ko allah jeyi ɗum ɗo fof yonaali ko irrina on wonde ko allah tun hana rewede ɗum ɗo wonanta on waaju qul wi'uɓe kadi man rabbu samawati sab'i ko hombo woni joomirawo kammuli ɗi jeɗɗi wa rabbul arshi e on joomirawo arshi on al-azimi mawɗo on arshi mawɗo on ko hombo je ɗum sayaquluna lillahi ɓe wi'ay ko allah wodani ɗum kanko je ɗum qul wi'uɓe si ɓe jaabike ma ɗum afala tattaqun e on hulata allah irrano ɗon mo jeygol leydi ndin e kala kone hoore mayri irrano ɗon mo jeygol kammuli ɗin fof e arsh wontirɗo sengo dow majji on ko ɓuri mawnude kon e tagore allah nden fof taw ɗo fof ɗon irri kanko jeyi daroɗo leson sana mum joɗɗinon ɗo wujon kum ha moƴƴa sujjanon kum rewon goɗɗum go ko wona o jeyɗo ɗiɗo aw haywi on ko sana muru kaariru jeyi fiyon ɗo wonan on dalil e rewugol ɗirrano ɗon allah jeygol tagore nden fof ha gayno daroɗo sujjanon ko wona allah hirsanon ko wona allah rewon ko wona allah on hulata allah waɗugol ɗum ɗo ko uslubu rewgol e tawhidu rububiyya fi tabintingol tawhidu uluhiyya qul wi'uɓe man biyadihi ko hombo woni e jungo mu'um malakutu jeyugol laamagol kulli shay'in kala hunde taw kanko jeyi ɗum kanko laami ɗum kanko fewjata fi mum e hoore ɗum kadi siforgol mo ni wa huwa yujiru kanko tu woni dandowo on ko ɓitti wo ko ɓitti ko faaɗi wo ko faaɗi kanko tu wawi dandude wa huwa yujiru wala yujaru alayhi dandatake e hoore makko yani hay goto wawata sortude goɗɗo e ley lette ɗe o waɗi o tigi nangal so o nangi goɗɗo goɗɗo wawatamo sortude ɗon ko ɗum woni goɗɗo wawata dandude goɗɗo e hoore allah hombo woni on mo woni e jungo mum laamagol kala hunde kulli shay kala hunde ko annduɗa e ko anda wa huwa yujiru kanko woni dandowo on wala yujaru alayhi dandatake hoore makko in kuntum ta'lamuna si woni on laatike ɗon andi hombo woni o quraish en e kala wonoɓe o maɓɓe feo nden ñande wi'ayno allah wi sayaquluna lillah ɓe wiyay ko allah jeyi ɗum qul wi'u fa anna tusharuna ko honno mbilɗora ɗon
kono jam fura ɗon ko haqqileji mum kono jaɓɓuɗon ɗaynede yiile e ka gonga hiɗon sutori ka gite mon ɗen hiɗon sali jaɓɓude ka honno siforanton allah laamagol ɗum ɗo fof jeeyi honno lutti wola ka ɗo fi hay hunde leydi ndin e kowoni e hoore may kammuli ɗin jeɗɗi e arche wontirɗo sengo dow on arche no ɓuri mawnude tagore allah ne fof e laamagol kala hunde e wongol ko kanko tuwoni dandowo ala kadi mo hino danda e hoore makko kanko allah ɗum ɗo fof ɓe wiyeno ko allah sa lamdi keɗa jon noon hewre ɗum ɗo fof heɓe jaɓi wiyede jokken ko tawɗen mawɓen kon en tawi ɓe ɗate tawi accituɗen inna wajadna abana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun ɗum ko milɗede noon ɗum ko waɗede mbileyagal noon mbileyagal na kirum karude tun andane nden ɓeya hino jogui goɗɗo no mbilɗoma e kongo yiya gonga o wole ha o convaincre jaɓa wonde na gonga a yiyali konko yiwɗa o ɗum naɗo makki sa sallam inna min albayani la sihra hino e yewtere mbileyagal woɓɓe ɗengal mum ngal no weli ha so ɓe wolanima harɗa tami ka jungo ɗo a wiya tama anda fimo hakkil ko ɓe wawi yewtere idan ko ɗum allah wi fa anna tusharuna honno mbilɗora ɗon honno yilira ɗon e ka gonga ka rentuɗon haɗi ɓirro ɗon ko ko suti ɗon ɗo wotinɗinon allah ka dewal wonno wotinɗinirɗon mo noon e dendanangal ngal jeeyal ɗo ngal jonnutuɗon mo ɗo wa qala allahu taala allah towɗo wi kadi wala in sa'altahum si woni alandike ɓe en man khalaqa as-samawati ko hommo tagi kammuɗe ɗin wal arda e leydi ndin la yaqulunna wallahi ɓe wiyay khalaqahunna ko tagi ɗi'i al azizu ko on tedduɗo ha fooli kala ko woni o al alimu on ganndo on annduɗo kala ko woni wa qala o wi kadi kanko allah wala in sa'altahum so woni alandike ɓe man khalaqahum ko hommo tagi ɓe ɗo joni tuggama e maɓɓe koko jantaɗa fof go hiɓe tawa toon al ardu wa man fihinna hiɓe nder toon malakutu kulli shay biyadihi malakutu kulli shay hiɓe nder toon ɗo joni noon tuggama e maɓɓe hondu e ɓernde si ɓe alandike ɓe ko hommo tagi ɓe a wi ɓe ene ko hommo tagi on allah wi la yaqulunna wallahi ɓe wiyay allahu ko allah fa anna yufakuna ko honno ɓe yiilira e ka gonga honno ɓe selinira gonga kan déjà hiɓe e hoore makka honno noon ɓe ari ha e laawol ɓe yiilira rewugol sanamu telen ɗo ma telen ɗa ɓe acciti o siratal mustaqim mo ɓe wonno e muɗum ɗum ɗon hawni yo goɗɗo ɗirrano ɗiɗo fof allah taw o jaɓa ko allah tun rewete awole tun o wiya hi kono noon kono ko ɗum bonnata fi neɗɗo dalil seeri wallin kono ƴetti dalil o ɓuttina hara o aya mo jannguɗen ɗo joni qul man bi yadihi malakutu kulli shay aya mo tabitnani allah jungo mo tabitnani allah jungo Quraysh en e wownoɓe maɓɓe tamano hondu ko wi muhammad waɗani allah nandini allah e tagore allah nde ɓeɗo noon so anani arabu ko ɓen ko andi ɗengal arabu ko ɓen hay fi aya on no fire harana jungo mon tigi ɗo kono harana ta'wil fanda yani hunde siko kaarijo jeyi no wiye koye juuɗe kaari woni kono honnu addata haɗu woole no anda e neɗɗo on ko o jeyi kon si a naɓi jungo e ɗum tun o naɓay jungo yiilugol ma hollugol ma ɗum ɗo koye jungo makko on hayso ƴetta o walliri ka jungo makko o jogi haysimo walliri to himo ɗo ton wiyete ɗum ɗo de ko juuɗe kaari woni sa memay ɗo a humpodira e makko e aya jego wonde no ara hara e no wiye wona sifa on fanda harana ta'wil wano ɗo aya no tawa kono noon mo wi'i ɗo kadi ko sifa on tigi fanda sifat data on hara heno selli kono si tawno Quraysh en jaɓano allah no sifora ɗin sifaji ɓe yinnene joni muhammad addi ko hawni joni himo waɗude allah mbadinde allah wano enen allah mbadiniri en noon honno no goɗɗo ardata ɓaawo ɓe duuɓi ga o wiya allah wiyatake no mari jungo ko ya wiyu bawɗe
ko ya wi'u koddori ko ya wi'u mbawdi ko ya wi'u doole sifaji itawata hara ɗin kadi ɓe yeyta Allah no sifori ɗin na kamɓe yi Allah andi hin Allah no sifori noon ko yimma ɓe yeyta ma ɓe yiw e batte golle Allah ɗen ɓe andi o waɗɗo nde hunde ɗo ko jondole oɗo ko marɗo kattane oɗo ko marɗo bawɗe haɗi ɓe jaɓa ko ɓe wolana kon ɓe acca riwugol e Allah sifaji makko ɗin idan ɗe ayaji jantaɗe ɗo fof no holli wondema heferaɓe darti ɓen ka dina yeddunoɓe l'islam ɓe darti ka dina ɓe fof maɓɓe hiɓe jaɓi wondema Allah subhanahu wa ta'ala o hino wooda wigol ɓe ko Allah ko Allah ko Allah ɗum no holli hiɓe jaɓi taw hino wooda no holli kadi hiɓe jaɓi wondema Allah ko kanko tum woni jeyɗo on kanko woni jomirawo mawɗo on tigi tigi jon ko kanko laamu ngun haqiqa o mum kanko jeyi kanko jeyi tagu ngun kanko woni e ne'ude kanko woni e fewjude kanko woni e yilinirde tagore men o fewtinamo ɓe nokku ko faalirano ko woni tun heɓike e maɓɓe yedduɗo ɗum yeddiri mawnintinare e tooñe e hoore ɓernde makko nden hino fennimo wono Allah fillorani ni e Firaun e wawnoɓe wa makko heɓike kadi e maɓɓe qirriɓe ɗum noon kono jaɓaali yo wonu oɗo o siforɗo ni jeyugol ngal jeyal mawgal ɗo ko kanko tun hana rewede ɗum noon heɓinoke no woodi ha hin e hoore alquran no feŋŋini ko laaɓi posondema oɗo kanko woni ko hana rewede sabu wi'ugol Allah afala tattakun afala tadakkarun fa anna tusharun ɗum ɗo fof ko hollugol ɓe ko honnum noon awa haɗi arton e haqiqa on honno yilira ɗon e wonde ko Allah tun hana rewede holla ɗum taw jaɓuɗum ɗum e ko nantata e muɗum ceerno jon o wi wa amru rabbi yamirore jomirawo on noon subhanahu kanko seniɗo on shamilun ko moftuɗum lil amri l kawniyi yamirore taguyankere nden wa shar'iyi e sharia yankere nden en jantinoke sifa ɗiɗo ko ɗuuɗi ɓaawoga ceerno jomo jantannoke en yamirore Allah nden ko noone ɗiɗi noone arano o koko yowndiri kon e tagu o yamiri ya won gorko goɗɗo wawata salade mawna gorko o yamiri ya wonu aden daɓɓo ko jundi wele tewo wawata jutude mala ngal rewra ha juta o yamiri ya won neɗɗo danejo pen ko ɓale ha ma rane ha hawru ka wele tewo amala ngal rewra kono Allah wajirma non wa'ata o yamiri ya wonu aden baso ko wakkilɗa o ko ƴoƴuɗa o ko janguɗa o ko a baso wurata o yamiri kadi yo yonu alɗuɗo sino fala hara inde makko nde ngo wata windude hay o yeeyi loope ɗe marché an hay yeeyuɗa kange jama wiye ko silani ona kange ɓe sotta yamirore Allah nden ɗum yamiro taguyankere men si o yamiri e ma ya nawni a nawnay docteur ɗaɗu nan fof mo woto a jinda haron ka ko ñande o yamiri kadi o nonande iwo iwa kono noon hiɗa ɗaɓɓira jindugol ɗaɓɓa lekki al akhu bil asbab ɓa anda ko ha honde Allah waddiri ya nawno an ko ya doggu ɓawo ɗum noon ɗaɓɓita lekki kin si Allah waddiri e hoorema a jidota ko o ñaawi ɗum docteur ɓeɗa nan fof ñawdete haron ɓe yata lawol a jidota ko sifa ɗi piyiɗo ko ɗoni yamirore Allah taguyankere men ɗum ɗo goɗɗo wawata yeddude Allah e mum ko o wi kon ko ɗum no wolir noon ko noon fewnude o wi nden ko nden saahi ɗon tigi nokku ko wi ɗon ko ɗon tigi additotako nennotako none ara noon none ɗimmo on ko yamirore sharia yankere nden ko ɗo o suɓinma sa fala waɗu sa fala tawaɗu liman sha'a minkum an yastaqim faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur ɗum ko ɗo naati ko ɗo marɗa machia an neɗɗo on sa fala jaɓu sa falata jaɓu sa fala gomɗin sa falata gomɗin ko ɗo woni yamirore makko sharia yankere nden ko ɗum waɗi wawtu heeway noddine jamano jooɗodi ɗiɗo tato ƴetta ndiyan salligo yaha ka julirde juula
eɓe jooɗi ɓe ɗo woɓɓe maɓɓe salli ko juula ɗon kañum amayago ga juulirde luttuɓe ɓen salo juulude hay ɗon par ce que ɗo Allah no yamirle ɓen no fof e juulu kono mo accidi ɓe e suɓagol oɗa no suɓike yo ar oɗa suɓike yo juulu ɗon oɗa suɓike tode kañum wota juulu ɗo ko ɗum ɗo sertini yamirole Allah sharia yankere nden e tagu yankere nden ka sharia yanke neɗɗo no mari suɓagol amma ka tagu amara suɓagol ko Allah waɗi ko wonɗa e dogude jaɓuɗa wo saliɗa o ko ɗum onen e andintinde ɗo andi o jantike dow ga wa rabbu man lahu lhalqu wal mulku wal amr o nden yamirore ɗo woni artude ɗo o wiyara yamirore Allah jomirawo seni ɗon ko moftude ɗiɗi ɗino taguyanke on e sharia yanke on fa kama annahu mudabbirul kawni wona no woniri noon ko kanko woni on wonɗo e fewjude tagore nden tagu ngun alqadi fihi kanko woni wonɗo e ñaawude e tagore nden bima yuridu konko o faala hasba ma taqtadihi hikmatuhu wono ñaawiri noon e ñeeñal makko ngal kanko Allah subhanahu wa taala e faanunde makko nden wono woniri noon ko kanko woni wonɗo yilindirde nde tagore kanko woni ko woni e ñaawude e mayre kala ko o faala ɗum kadi tawata hara ko yaadu ɗum e ñeeñal makko ngal kanko Allah yaadu ɗum e faandunde makko nden kanko Allah fa huwa kadhalika ko kanko kadi wono noon woni alhakimu fihi ñaawowo e tagore nden bi shar'i l'ibadati shar'inirgol dewe ɗen wa ahkami lmuamalati e ñawoje gollodalji ɗin ɗum kadi hasba ma taqtadihi hikmatuhu wono e yaadiri noon e ñeñal makko ngal e faandude makko nden yani honɗum woni nga wiide wono Allah woni noon ko kañum jeeyi aw ko kanko kadi woni shar'inowo ko ɗum woni konngol kokowol nden ɗo wono woni noon kanko tagi kanko ne'ude kanko woni e fewjude fi fof kanko jeeyi fof wono noon kadi ko kanko woni on ñaawowo e tagore nden sharia mo faala ko ɗum ɗo juuloton ko ni juulirton ko ɗo fewtoton ko o saayi ɗo hooroton ko ni war fof ko kanko kadi jeeyi wono woni noon ko hawtida e goɗɗo tagugol ma o waɗanama teral goɗɗo ari waɗanma ngala ko noon kadi ko wiyete dewal kon o hana hawtudude goɗɗo e yanangol ma e sar'inangol ma kanko tun hanuma sar'inande koko sar'ini kon tun hanuɗa rewirdemo kanko subhanahu wa taala ko ɗum cannañon onen e yewtude o wi faman ittahada kala wo on jogitiɗo ma allahi wondude e Allah taala towɗo on musharri'an shar'inowo fil ibadati ka dewe kala on jogitiɗo wondude e Allah shar'inowo ka dewe jaɓani goɗɗo go yo shar'inan ɗum aw hakiman ma ñawowo fil muamalati ka gollodalji yani wi'owo man ɗum ɗo no selli wono ka dewe Allah shar'inani en julde o shar'inani en dewal wiyetengal as-salah julde o shar'inani en ko yondire mayre ko fof ko jelu juuleten ko fewndo honde juuleten ko honto juuleten ko honno juulirten ko honno waɗeten ka julde ko ngudi o e kuuɗe o fof no shar'ina ala o timmitis si goɗɗo ari ɗon wi'ima ñande 15 sabbordu suumaye ma rajibi on jemma ɗon e juulugol ɗon darde 12 ma 17 ma 50 ma ko nanta e muɗum ɗum no mari baraji hunde kaari hunde nde Allah shar'ina kanko shar'ina e ɗum ma horugol ngal ñallal ɗon hunde nde Allah shar'ina kanko shar'ina e ɗum ma waɗoygol umra e rajibi hunde nde Allah shar'ina kanko shar'ina e ɗum ma hirsugol dammol ma gertogal ma nagge hibbangol Allah ƴiƴam hirsa waɗa sadaka ma ƴettugol jawdi waɗa sadaka e ndur lewru ɗon ma e nden ñalande kaarire ɗiɗo fof aslu majjum ko Allah shar'ini Allah no shar'ini korka no shar'ini hajju no shar'ini umra no shar'ini sadaka ko dewe mawɗe ni islam kono toɗɗanagol ba noon e dewal jeyangal e ko nanditi e ɗeɗo e saayi happaɗo e ñalande happade ma e nokku happaɗo ɗum ɗon ko sharia heso mo ala e sharia Allah si a jaɓani goɗɗo goyo shar'inane ɗum
haray a jaɓi yo goɗɗo goo won yo wonu sar'inowo wondude allah ka dewe ɗo ko goo o wi o hakiman ma ñaawowo fil muamalati ka gollodalji allah ka gollodalji kadi mo feŋŋinanen ko dagi ko fop alhalalu bayinun walharamu bayin binassi nabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fo nuraɗo sa sallam no feŋŋinani en joni noon si goɗɗo ari ɗo wiima masalan ɓeeno soñji en honno jawdi woni ta riba sa ƴetti mbuuɗi ma jonni banque a wallini toon yoɓe gollirɓe on haaldi on fotti lewru ɓe ɓe jonnete 10%. ɗum ko business ɗon ko julayagal noon honno ɗum woni riba a ñeñini ha o convainquima ɗum o sar'inanima ka gollodal hunde o daginanima nde nde allah daginanama haray a jogi tike wondude allah goɗɗo goo ñaawo ka gollodal ma ɗum o wi ya ƴettu mbuuɗi ma ñawla goɗɗo jeyɗa ɗi yanganiɗa ñawlamo yo ƴettuɗi yo gollitira o nafitora hal donc yo tonoye e hoore ɗon ɗum ko ella noon ɗum ko business ɗon no wawi sa ƴewetoma no wawi sa ƴetti ɗi mbuuɗi a yeehi a sodoyi makiti a addi a fawi hoore ɗon toon ko gootu koni heferaɓe wibno innamal bay'u mithlu riba ko hunde wottere no fof ko business fof ko ɗaɓɓugol tono idan e ko nanditata noon ɗum ɗo ko misal to waɗɗen sabu ɗum ɗo ko jaali ɗum e gurdam men ɗo kala mo jaɓuɗa yo sar'inane hunde nde allah harmi o daginane nde ma hunde nde allah dagin o harminane nde kala mo jaɓuɗa waɗanma ɗum ɗoftiɗamo e ɗum ya andu a jaɓi a jogitike wondude allah goɗɗo goo ñaawowo ka gollodaji ceerno jo wi noon kala wo on waɗuɗo ɗum jogitiɗo wondude allah towuɗo on sar'inowo ka dewe ma ñaawowo ka gollodalji faqad ashraka bihi haray gomɗi o shirkanimo kanko allah a waɗi shirk walam yuhaqqiqi l imana o haƙinqinali o gonginali iman makko gomɗinal makko ngal wingal o gomɗini allah haray o gongali o tabintinali ngal o haƙinqinali ngal ɗo ceerno joom uditani soɓɓundu toɓɓe tataɓe nde arita nden e darsu meɗen arowo ko ɗum woni honno wotirɗingol allah e dewal ngal tawhidul uluhiyya ko ko yewti en ɗo nulaɗo sallallahu alih w sallam e adi sahabajo ɓeteɗo adi o wino ɓay o nani ayon ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah walmasiha bna mariam allah ɓe jogitike karamokoɓe maɓɓe ɓen e yimɓe rewoɓe maɓɓe allah ɓen ɓe jogitike ɓe reweteɓe ko wona allah adi wiwno ɗuraɗo menen min laatanoki minen rewa ɓen laaɗo maki ene ɓe daginantano ko allah harmini jaɓon o wi ɗo no woni ɓe harminantano ko allah dagini jaɓon adi wi kono woni laaɗo maki awa ko ɗum woni dewal ngal waɗnayno ɗon ɓe ngal rewgol goɗɗo naɓe tum ara sujjanamo ma hirsanamo ma ɗum ara wango e gabru makko ɗum no tawa ɗum ɓuri mawnude kono wona ɗum ɗon tun mo wiman ɗo no dagi hara allah dagina ɗum a jaɓi hara a rewimo mo wiman ɗo no harmi hara allah harmina ɗum a jaɓi hara a rewimo ko ɗum si allah wi'i wala takulu mimma lam yudkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq wota on ñaamu konko inde allah jantaka e hoore mum ka hirsugol mo tewike pas hirsi dammol ma nagge ma ko woni wo tawata ko kullum dagi ko ñaamugol o wi ali bisimillahi o wallini laɓi kum tum o wiyama wi bisimillahi o wiya ha tabto ɗum bisimillahi fiya mum anga wiya bisimillahi ndena ñaama ɗum fof na gotum noon na ƴiya ñibbi fof mum hirsama kol dammol ko hirsi ɗon o wiya ali bisimillahi salara kol ɗon no fottanawde no harma kol ñamatake lutodiral ko so tawi o yejjutu ko to woni amma ko sali ɗon o wiyama yo wi'u o wi a fiya mum so terti ɗum anga wiyoye toon ndeɗa ñaama goɓɓe ko noon jaabota ɗum ɗon harmi allah wi taw ñaamu ɗum ɗon konko inde allah jantaka e hoore o wi waɗugol ɗum wallahi ko fasiqako ko yaltugol e ɗoftaki o wi andon noon wa inna shayatina andon noon wondema cheytaneji ɗin la yuhuna ɗi wahyina ila awliyaihim e yimɓe majji on e yiɓɓe majji on
li yujadilukum fi yo ɓe wenjo fi yo ɓe yeddodire mum wano on mo wiyoma ɗon a sel ɗum an wiyo bisimillah ndeɗa ñamareke si cheytan wahiri ɗum e makko yani yo woɗ woni suba yo ɓugol suba e maɗa ko wi'ira oy mi wi bisimillah e gareke si fi o wiya ɗo si wiyama ga fof mo bisimillah wiyama ma sifa ɗe miseɗe jantiɗen ɗa ka riba e ko nantata e muɗum ko cheytan wahinta ɗum e maɓɓe ko ɓe wengira en fi waɗugol suba jilɓinana en ha nandinana en gonga kanƴe fenan den ha wa'ana en wasi fof ko gonga ha nanda jilɓa allah ko ɗum wi andeno wonde cheytaneji ɗin ɗi wahinay e yiɓɓe majji on konnguɗi e pehe e haalaji ko ɓe fewtina on ɓe wenjira on fiyo ɓe wenji on allah yi wa in ata'tumuhum si tum woni on ɗoftike ɓe innakum la mushrikun haray dey on woni shirkamɓe allah en toro allah subahana taala wi allah faamingen ko ne janngude ko wi allah faamingen dina meɗen kam faamu laabugu sellugu timmugu faamu yaajungu e toro mo newinangen gollitirgol ko janggeten kon toro allah yo woɗɗingen sirkal ngol mo hara hiɗen anndi yo woɗɗingen sirkal ngol mo hara en annda yo yafanon kala faljireji faggitiɗen toro mo laɓɓinangen finde meɗen ɗen o laɓɓinana en dina meɗen kam o wurna en e sunna e tawhid o ƴettita en e howre ɗum hara imo weltani en imo weltori en o waɗa en nattoɓe aljanna ko alda e ñaawede ko alda e lettede enen e mawɓe meɗen e mawɓe muɗum e karamukoɓe meɗen e dendanangal juɓɓe allah moƴƴuɓe fof wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin